Mayam Kumzari, Dominic Rivers Impact News, I Joyce Shamna Impact News came Manu Hunda Taram Nokchari. Lamda Masala Bakwagi leaders sing na Manipuri crisis asi Loisanana by the Magda, dialogue to see peace progna Honda Minasi, Lamda Masla indigenous Purup Mayam Punsinduna, Amata Oina, peace Kida Magda, Waris Hanasi, peace from the Mike from the Chanchalasi, Hypase, Dum Yam, Tatanadum Taba Tinare, not only political leaders, state key, CSO sing leaders, sing Sodum, Simbasi, Tatanadum, Hirabani, but Aduga, Narang Maktada Hugi, Tongjugi, MLATH, Biswajin Zuhaibasi, Manipurda, peace Purake, Hyba Taragadi, dialogue Toba, Tangai Fadi, Aduga, peace like Taba Taragadi, Chaukat. Or development room that sanction ba yaroy aduna peace purakadabni Manipurzi peace progress development lahange haiba taragadi peace tangai fade aduga peace puragna bai damakta lasting solutions puragna bai damakta dialogue tawbasi tangai fade haina ngarang chandel da pangtoki ba tharum amada maina phongdoki adubo khoina peace ki appeal ji yam toina thengnare adubo khoina ground reality da yengpa matamda ground reality da mamang chahi December da ikui kuidana phawgak chaw ikhai Bishnupur district adagi Saitonda IDP singna resettle tawna ba honna bada moida khulai paiba singna threats mayam pigiba civilian ani phawa sok aswa pan nangkiba adugi incident mayam leire masira natana Ireng Naga village Kangpokpi district tazu hoji khunja singna haibasi KNFP gi kader kunthra rom na laga moigi village ta aki akhang almaina pi khiba adagi khulai paraga moida village ki waiting shed adagi memorial stone deface to khiba aduga cookie land kind thazin ba masigi allegation khulai paiba singi threat masidi adumak leiri masigi phongphong sana adum leiri bani ngasimak ZUF ki maike degi su moina kano hojiki Tiger and German road ki matang da hoji cookie singna moina claim tawriba mogi lifeline ni haribase yade masin naga gi theater ni kain sumaina khoi khulai paiba singi marakta sikumbagi incident mayam je dum thengnari aduna civilian singi damakta di akhoina pami basi peace ni but guns ki dictates dum leibagi si mami zum tari aduna ngasi akhoina discussion da akhoina khana jagador basi dialogue si khatana akhoi gi Manipur gi crisis or Manipur gi situation je under control tawbangam ngodori bra or Manipur need other decisive state action. For example, hojiki armed group ki mathakta crackdown ko mas tangai fadabra or animak si tangai fadabra habdu khana jageng asi akhoi discussion asigi topic oina khoina pujar gliba topic asi Manipur crisis dialogue or crackdown aduga akhoi panel members na ahan bada ahaki right makta da lengchin biriba oza sapamcha kangleipal political activist ozabu taram nokchari aduga ahaki next Lengshin Biriba Oza Chongtham Bijoy socio political commentator Oza Busu Taram Nokchari aduga akhoi studio da ngahaki manung da Lengshin Bigidoriba Oza Dr. Yumnam Premanda associate professor head of law department Manipur University Busu Mangjong na Taram Nokchari ngasigi discussion hagdokcha basi ha Oza Chongtham Bijoy socio political commentator lakchege Oza peace ka appeal je khoi kyam toina tare miyam je peace pame lan je pamdre or violence je pamdre but violence je dum continue tawri machi de masigi reports ngarang makta da khoina news headlines ka ki bazi Manipur gi civilian khakta na tabi da mapan de gi lakchaba Rajasthan de lakchaba sanaroi singh school games participate to lakiba Rajasthan gi team da moida highway da ki han khangan kiba kuki khulai paiba sing na moida gi paisa extort to kiba gi adum gi video statements viral chalak pada gi hoi pau da zu cover to ki oza swice the dialogue hojiki khulai paiba sing gi activity ani sigi marakta disconnect am leibra khar thambi oza Rajasthan gi sanaroi sing do nomai mato na khulai mun gre ko paisa mun gre hayo paisa ro dialogue to ga handok piro haisira khoi che ada tanori che mathak kha mai on re ko koki na hojik tawriba demand makoi activity mayam chi akhoi political person bisajit na chandel wa ngang matam dadi masana dialogue ja haiba ta ban agalam da su koki mayam chi lei plus makoi di chief minister oigani na kan na khonari ba mi ngaktani adna koki MLA taragi support su darkar leibani na makoi na dialogue to si di haiba ja hongdo sani but I don't think that is what they mean in their heart. Hojikle reverse situation the dialogue ki matam di ko na la kadam ne ba dialogue ka crackdown ga ani ji lai nari mari si Manipur hojikle ri lenga kwa leaders sing na khang da dong tawre ba Manipur 1979 80 81 82
साइड अकन इंसर्जेंसी उगी को याम साथीबा वायलेंट इंसर्जेंसी इंडिया थक इंसर्जेंसी उगी मरुद अहान बदा डायलॉग हाना तौदेबा आर्मी पुसलागा टोटल क्रैकडाउन तौरगा मी मयाम लुक मयाम सिमरुना पीएलए प्रिपा की मी जेल लेरे चबन खराब मपान लेरे फाहुदन को समझना हायरबदा अदमाइन तौरबा सिचुएशन दा फारगा लेरिबा मी सिंगदा अखोई पीस टॉक डायलॉग से जेल मनुंग चथईब याम तो तौर जाने अद फोन अंत तादे करीब मपान लेहौरी सिंगदी अखोई रिवोल्यूशन गिनी इमा लेबाकनी लेरिब सासन जे ओवरथ्रो तगदरुनीना खुलाई पायरगा लेरबनीना मोइगी फोरदा जेल मनुंग लेबा अमरिगी जेली थादोरो मयानुगा डायलॉग चथबदा करीम त फोल तादेबको अदुगा खुलाई पायरगा अखोई क्राइम कया चथदुना लेरिब लुप उमदा अखोई डायलॉग तौबा हैबसे मसे हाना प्रेशर पीगदमने प्रेशर पीर काना कोन यारकदमने प्रेशर पीबाइदी क्रैकडाउन से मणिपुर याम थेंगमलेबा सियान तौगदमनेबा क्रैकडाउन याउदना अखोई डायलॉग करिंद कानरोय अरबी हुजिकसी मणिपुर की चही अनी मखाई सुरुब इरांग सिदीदा प्राइम मिनिस्टर मगना राज्यसभा हाइग्रेबा मणिपुर चथी के क्राइम मयाम जिग मथक्ता 6000 प्लस FIR लॉस तरुक लेरबनेनो हारे FIR 6000 हेना लॉस तरुक लेरिसे मसिगी आईनी ओइना मिफा मिपुन तगदबा केनो चथारदबने बसी असि चथाबा हाइदा नोई FIR पाले फाजरेगे लाउ हैना अखोई कौबु यागदरिब्रो अरग डायलॉग हाइरजिदी सम जस्ट अखोई येट माय ओ येंगा पंगांगांग बने लवी लेरिबा सिचुएशन जिदा अखोई security force अरे अकन क्रैकडाउन तौद्रदी डायलॉग तौसी यारोय डायलॉग तौरगा फोल जुतार ओजा हंद इकुई कुइदना कांगपुक्पीगी वाइनेम अदगा चुरचांदपुरदा होजिक मिलिट्री ऑपरेशन इंडियन आर्मी अदगी असम राइफल्स का मोय हेलीकॉप्टर ड्रोन गा सिनरगा मैसिव क्रैकडाउन ऑन बट नॉन सु यूके नेगी मथक्ता ओरंबा याय हना चबचाब रिपोर्टिंग फंगदबा अदु स्पेकुलेशन जे माइना तौबगी पाव म थेंगनकी अदुगा कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट रोमदजु यामना कॉम्बिंग ऑपरेशन से मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन तौबगी पाउज लगी मी फाबा फादबदी अदुगी रिपोर्टी थादोरक्ते अदो मसी इज इट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट फॉर क्रैकडाउन और जस्ट अ शो दैट दे आर क्रैकडाउन तौरी हैव गवर्नमेंट की ऑपरेशन दो मोर ऑन साइकोलॉजिकल पॉइंट अखोई ग्राउंड द फॉल तागदो रियल इशू द स्टेज योनो तौदेबा हैंगलेप अमसंग करी वाइनेम हैब्रा अदुदा तौग्रे हेलीकॉप्टर सिजनरी पैरा कमांडो सिजनरी असम राइफल सिजनरी को हाइबदी केम दो क्वेश्चन लगा मी मयाम हातोसु यारे फारसु यारे अदुगा अदु खुलाई रिकवर तौरसु याय खुलाई अमते रिकवर तबई पाव नते अदुदी जस्ट साइकोलॉजिकली नोई लम हेलकनु अखोई सिबुक तौबंगमी अखोइना सिलिब लालोंग सिदा नोई यावरो होजिकिदो उकनागी मथक तौनेबा UKNA उकना चिदी सु सिग्नेटरी नत्तेबा सु सिग्नेटरी तरपसिन मरुंग चंगागा मखोइना कंट्रोल तव याबा सम प्रेशर पीबा मखलमनेबा अद तौरीदी खबरदी याम फजनी यावी हेलीकॉप्टर का सीजन सिफागे थादना बट मोइदो कन तवी हाफ हार्टेड ओएबा मी खर फारो खुलाई कुन कुंट्रा रिकवर तरो अरे गवर्नमेंट सीरियसली तौरे ना खनबे याबा कुकी सिंग न होजिक तरिबा लमचचे लेबाक ता से लमचे एक्सटॉर्शन तौरिबा अदगी मिफा मैपुन अदगी मी किडनैप तर तौरिबा पुनमक्से सिदा करी तो करी डायलॉग तौदइनो युम दोहरान बचंगपदा दाकुजी नंग आई युमदगी पोलई पुबिगिनो हाइगद्रो इहाना मता अखोगी पुलिस नत्रगा लो के मतुंग सिक्योरिटी फोर्स न तवहम थबो थबक तौरकांदा महाक्सी अखोगी थादोइद्रा न डायलॉग तो कोन तवदन श्रीलंका दा साथीग्रबा LTT की इंसर्जेंसी तो कमाई तो लेसन की डायलॉग नो लेसन ngambro अदगी होजी गजा तौरीब लान है नत्रगा ईरान गा इजराइल खनरीब यूक्रेन तौरीब से अखोगी डायलॉग कैरक तौग्रे अखोई पुतिन गा डोनाल्ड ट्रम्प मसाम अलास्का दा उनग्रे अदगी अति ऑफिशियल रैंक अति रैंकिंग ऑफिशियल कैरक उनरे टर्की दा करीदा ग्राउंड दा खुलाई पायरगा रॉकेट में पायरगा लेनरगा डिमांड अनिदो हाइबा आर्ट दी यूक्रेन हाइरी मोइल लमलोय हंदु हारी रशिया ने हरी लौसन की लमदी अखोई ओरनी यानदब पॉइंट अनिदुदा करी डायलॉग तौदुनोबो अदुदी खरे हेना प्रेशर जे पीरगा खरे हेना लंदारगा अखोई पूरा मांगद्रिङैदा अखोई पूरा मांगद्रिङैदा अखोई डायलॉग तौनर सीना साइड अमना हाइरकदोनेबो
Oza Ada hojik ka dialogue se. ada cookie ki demand je ngo separate administration na traga in kari union territory with Adagi legislature. Manipur ki integrity kai bi yaro ina sana kan site le re ko. Adagi amisa na karina akhoi ki Manipur manungda union territory amadi separate administration pi bi yaro jo high gre. Adagi AK Misra Home Minister ki advisor si wari sabat tawri si. Moi na su adagi wafam do high rekanda meeting point ama like driver. Kari dialogue no to bi do. Adagi makhoi ki akhang kam da akhoi ki ngan ga bayadar do marudi military police pressure piraga tawudam neba pressure pira matung da wari sabu yara kadana pressure de chumpi bidna sudla iba kadar ma me tha da lising tar piraga thamme adagi khulai dum pahela ga thamme sida kari dialogue to do no adaga political person na traga atai national leaders in lakpa dialogue kind of makok ta dialogue do kari no min to da bida kari point ho de no dialogue si tawuda state sarkar central sarkar and security force and labor logi matung na tawuda sabuga hana tawga dialogue si ko na tawuda neba World War II sibu dialogue na thingang hibro chahi manga taro mukanda ama totally destroy taro kanda madu to dialogue ti surrender gi wena tawno ba dialogue neba even Japan America na tamo mani thadar kanda surrender taro ka du to dialogue neba sigi stage ro kanda amana ama pura mathi ba piludringi da ngamna dana level stage side le na rizina tongan bam ni ko hojik maiti ga cookie ga tawno rizida kanana hana hobuno Oza aduga khoi conflicts days da hojik masi in center lenga ki proxy war ni habegi sigumba zu mayam na allegations leiri aduna masi kamai nek pa yaba ge hojik moi gi mathak da crackdown kedo wai dialogue tok doino crackdown oin tok gadam ni no zan thambiri but crackdown tok wai gi mami ta adri base masi proxy war adu da angle do lakador se mayam na proxy war hai India government ge covert operation da ne cookie khulai pai ba su na singba ama ma se makhoi gi kariguma pandam do yam kan seasonary हाइबगी खुदम जे फंगेवा समना द कुकी मिलिटेंट मयाम अखोगी मणिपुर दसु अवाबा पीरियो मयाम जे म्यांमार मनु जंगसल याम सीरीबा खुदम मोना द पॉलरन हॉकिपना अखोगी एमएलए व केंद्र दो साइकोट हाइबर माने मैदो मागी मी मयामा बरमामंग द सीरीबा अरे द मोइद कनाना थाजलिना कनाना संगलिना कनाना लॉजिस्टिक सपोर्ट पीरिनो अरे बर्मीज बुद्धिस्ट याम पावरफुल ओइबन जो हाई ग्रेबा India government na makhoi army gi independent thasalaga seasonary sonda madugi season badu kana ribra kana dra kanda crackdown tokdora kana ri khaidi yokhalaga thamdori ra se sagi matang da India government gi transparent leitaba ma uiba Manipur da tawriba thokdok sida akhoi chinghong da tainaham area side da security force na lepaga mi hat pun yeng leiba lepaga akhoi yum mai thaba yeng leiba akhoi gi order phangde duty na mayam je samjanaraga di cookie singsi yana nungai ba protection ma security force na piriba irang je horopu kanda cookie gi member khana samaina haigi karigima asara phal je withdraw tor dinoi kamai to ne maite gi assault se dinoi ngamudra karigima asara phal je withdraw to kor je koi chain ma tawni haigi ba ado hosi moi chain mi wa khandre yam security ma koi se akoi 45 tor lei heba sigi stage ta na ba silli je kana na silino central security force na chin natro Ada irang ji horko matam dasu state ki security force matam da patik sana dum lei center gi silai moiga irang horiba cookie la lahu sing ji thengna bi mota maiti praja ga makhoi kari gi thengna leino population ni once kana de 100 mi yam sire mayan displaced tore asigu mujdi laijo ga leba africa da kari da tawri me amje sumaina ethnic class di sahi tara kun hil to bungam deba adu tana ba silibra akhona khoi sum kariguma parallel ma draw tar ko matam da ko bharat sarkar na cookie singchidi kariguma khara yokhat desin de kang sidi ne yam kana high road de lan ba tawi ai ba adaga makhona crackdown to matam sa tin hela sida tawdun lai je khulai me pa hela ko chal extortion tawli extortion ju kari dialogue to wari sadino labi da pasha khari ji irang hodu na wai de um khai le re makhoi da stipend lising taruk taruk pi bi mathakta amuk masagi expenses tampak da base da maite gi lalon ni gi gari mayam da gi extortion di le pale china tawri sida po tang ya khoi wari khoi lai ra thar central government si khang da brai bai di khang na khana si tawri sina di there is something behind ado hojik ti makhoi seng na haibi natraga khoi na masire yam loudly demand ta ko na crackdown tar tampak ta leba khulai pairam ba sing di ayam na khulai pigre saren da bare khara na Manipur wang ma chakre khara na manung da lebi le pale din operation tor ga phari ko
1979 80 81 की इंसर्जेंसी मतलब द तौगिव क्रैकडाउन दो तंपाक तदी हुजी अदाम कन दरकार लेतिरें खली ग्राउंड सिचुएशन चिंग में मदु तौ यारेबो Thank you. अदगी मिजो इंसर्जेंसी मिजो एकोर्ड तोरगा साइन तौगी मतलब द हाना पिस्टोक तोब्रो मिलिट्री प्रेस तकतन पीरा कोन तौबने नगा इंसर्जेंसी फिजोगी मतलब द 1975 दा शिलोंग एकोर्ड साइन तौनरगा अखोगी नगा मैम थोलक्तना नगा रेजिमेंट का लिंक करक्रिसी है मिलिट्री प्रेस अलग फंगना ताइदब मोंग पीर कांदा बिस्टोक तौसी यारा इनेबा अदुई मोंग द खोई देयर इज नथिंग सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इन तौले रमने मोइसी चाइना ना सपोर्ट तौई इस पाकिस्तान मिलिट्री ट्रेनिंग पी खुलाई पिछले नॉर्थ ईस्ट लेवे इंडियन आर्मी से मकन उसिलक्त्रे अदि क्रैकडाउन तौर खक्तदा सेंस लाक्तना वारी सासी यादना होजी नागालैंड स्टेट सेम लैदिसिना अरे व्हाई ए डिफरेंट अप्रोच इन मणिपुर डायलॉग काइंस दी पॉलिटिकल पर्सन सिंग ना कुकी एमएलए खरे याना बा अमा तनो बा सीएम बो सपोर्ट तनो बा ngang ngone ayo khanda this di dialogue ki wa tarka leite khali CSO मैम कह रहा है गुवाहाटी दिस उन्होंने होम मिनिस्टर का कुकी CSO सु ग्रुप कह रहा उन्होंने करी फोल दागे उन्होंने का कुकी सिंग डिवाइड तो वही मोंग दो इन्हें चथा ले रहे बा ज़्यादा मुलाक सके थैंक यू ओजा की ओपिनियन क्लियर कट क्रैकडाउन से तौगदबनी हाइबे वफम तंबीरे मथंग की वांग से हाग ओजा युमनाम प्रमांडा हेड ऑफ लॉ डिपार्टमेंट मणिपुर यूनिवर्सिटी ओजा लाक सके 6000 FIR से सी हाना के रिजॉल्ट तो मी फागो जेल थंगो ट्राई तो गो ओके ओजा ओजा दे खंगजनिंग बजे ओजा हुजिक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन द लेबा खुलाई पाइबा सिंगी मोगी इलीगल एक्टिविटी मयाम सिना सिविलियन सिंग द यामना नुंगाई तबजे याम फावहले अखोगी स्टार्ट ऑफ द वायलेंस लगे हौरगा ngasi फावदा अखोई पॉलिटिकल लीडर्स सिंग CSO सिंगना IDP resettlement तौना बै दमकता अदुम लाकपिरो पीस थोंग लाउना हांगना लेरे अदुगा डायलॉग इज द ओनली वे कान मयाम तौरिंगे मर्क्स लेज दा हुजि खुलाई पाइबा सिंगी मोगी हानेगी एक्टिविटी दुगा समाना अदुम तौ चथरी नो कनो हाईवे द फ्री मूवमेंट लेत्रे रिसेंटली राजस्थान की टीम दजु मोइना एक्सटॉर्शन तौबगी पाउस मयाम लेरे अदो ओजारे खंजनिंग बजे होजिक अखोगी क्राइसिस और अखोगी कॉन्फ्लिक्ट सी सेंट्रल लेंगा की मोगी एजेंडा मगी मरुमदा प्रॉक्सी वार और समथिंग लाइक दैट अदु काना बै दमक माइना थोगन बनी हाइबा तारगदी लेंगा की अखोगी कॉन्स्टिट्यूशन लेरिबा सिमयाम जे मागी लेजिटिमेसी दु काई लेबगे अखोई लेंगा से थाजागी गदौरिब्रा कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा करंट सिचुएशन जे क्रैकडाउन तौबा दुम यारब्रा ओजा क्रैकडाउन तौबदी मतम हेलबनीदा अदुसु हेन बाइबल लेते क्रैकडाउन एनी टाइम तौबे याइको अखोनी याम कन्ना सेंटर दा प्रेशर पियम चंगे असेंगबदी स्टेट गवर्नमेंट की असोइब ngaktanida सोइबबुदी अदुसु होजिबुदी सेंटर दा ताइनारे the PR 356 लेबनीना अदुसु still we have government aduna tawrisidi state government soibani di suspension operation si su ngasai agreement da kai yauri du loi tokthoga agreement sum yengune ai ji kanoni ko akhoi gi hidi yaw siung enforcement of su agreement ai ngasai su arrangement du gi chumi chumdi ai hajaroi ko ai di stin ball child ni hain lei ma se boy any issue and asana phal tongam poti 2005 da akhoi gi suspension operation tawri se ngamdabu tawsangre 2008 da try peta onjalaga legitimacy laaga adum agreement kan tawsangre boko adada sai yune last part sai magi sai joint monitoring du lui tu ose boko adusu head du state principal secretary home department oiduini sai ge khoina ma joint monitoring group am leise state government rules am chaw state government kaim tawm da bai ta tum lai bai tare si yune enforcement of su arrangement haji agreement du ni ko haji ja sida tawdu state government tawdu ne ha help di indian army ne tawni ade asana plo tawni yauri bako da su enforcement of state government de piye adu di post sum yeng kan da mo ye conspiracy laiba de proxy war ga sum highway wani aina khamba da this is a total failure of state government sina constitution de piri ba magi nga haitare magi tawgoda mathau du kaw haitare law and order state government gi thabak ni dana ओजादो कॉन्स्टिट्यूशन की मतुग इना स्टेट ना सिगुम्बा आर्म इंटिमिडेशन कुम्बा लाकपा सिगुम्बा इंसिडेंट से अदुम खरा टॉलरेट तवो हाइबगी अदुकुम्बा प्रोविजन कुम्बा लेबा जातला हाइदी अलाउ तवबा अदु द खुद हाइदी खुदत अदुम क्रैकडाउन एनी वायलेंस सो मतम द क्रैकडाउन तवद बिद खितंग टॉलरेट तवबगी अदुकुम्बगी प्रोविजन कुम्बा लेबा जातला अदुना मरम ओरगा स्टेट ना तुमिना लेबा जातला अदु दी सुम लोंग टर्म काइनो नि दना सुम हौबदगी 2005 दगी सोयरकपदुना अदे आइते ट्राइब अटैक ओरगा हौजि पोक्सु सोय लेबे वारी नि स्टेट गवर्नमेंट काइम तोरम द वारी नि दा अन सु सिना मोगी कैनो मा सागतना बा यूनिटी मा सागतना बा एनी टाइम मै काप ngambagi logistic support pi na ba khona ba sigi portsima
war machine gi pot se mo de sagal han gre ko aseng bodi state government ge soibani haidi seven India si kainoni ne federal structure ni ne federal haraga bias to center de lai khola di mai ma gi state ki wani say public order is state list ni public order is number 1 ni number 2 sida 7 schedule gi state list yaw si number 1 the public order second da police si lai ni huji bokta supreme court na su masi akoi law and order ngata ni hai si center na su law and order ni hai aduna takpati state ne ba failure se ada khoi India government da sum tashan bai wani tashan bai hepi tu lai bi ni Chhattisgarh da crackdown tori si su center na to bonati police na to boni Chhattisgarh police to da mai gi CRPF ma di kan to special task force haiba munga adagi di district police force haiba munga district reserve police force haiba munga moi police mark train to commando to mo do aduga cobra na CRPF ki elite force ko cobra na cover to ga ahum du na to ta khai bane ba Chhattisgarh da mawis loi do re na mawis ti bal start region kai do uji pulai loi bani nas ki tang ku thama thoi da mawisi eliminate to dorom ne ba ko ngasai gi aduna aduidu central government na paisa budi pi moina madu gi yamna kaino gi salwar judum gi kari supreme court yorokna achau ba wa thoi aduda adu tawrisi entire tawrisi minister of home na budi saugatlaga su tawri operation di police na tawri ne aduna aina khanbada sigi Manipur gi hujiki narco terrorist sigi total failures state ne state government se akoi mating na te da kam leitra akoi maming goina sum akoi government thabak to du mai sam office laga kaino to sum leibi waranda policy plan 2005 tagina kankhalak pudur hoji 2023 da kal is bu kaino oza do sik khoina khulai pai ba singna ngarangi incident akoi gi Rajasthan gi sanaroi sing incident do aduda moina haibaji kuki khulai pai ba singna hai but adu di moi gi statement ore adu miscreant do moi suda leiba khulai pai bani natraga suda leitabani haibaji chapchana kamaina khangba ngam dorim masi investigate tawra matung da action jil lokhar ka doribra law gi matung inna natraga normally sigum mention lak matam da how to identify how to go about investigation Imphal police na body investigation how re hai adu kampok pile thokpo du Imphal police gi investigation taw doini adu ga huziki crackdown or moi gi mathak da ground rule violate tawre tawde or simyam ji process kamai lak na khoi constitution ji gam luman ba male lu de yam lai pa da di lu ni e khang da di lai se khang da ngang di loi lu re ne ai ba ngang da di question lu ri ka harawi adu then if it is yam live ta di ke do ba gi such a haita ga leba ngang pa si kang lu ni si tam mi ni leba ngang pi tam mi ni thaina ari matam da ning thau leba ngang ning thau du training chali ni ko si da leba ngang pa no training ko si da kaim lai ti bole pa si di simplest ni Manipur da pesa ga paira ga kai pesa ta lu ga du la dong chok tho bole pa ni kar ni ma thok taw ni tung ga nang gi vision kai no ga hang ga khang do mi ya am da bu yom do man de am ni ga yom ga ra nang gi vision kai no mission kai no nang ji law maker ni si kamai taw no law si constitution article kya gi matung ni bill loina puthok ka do no ka khang ba ja na ti adu ni kai lui ri bo adu gi lui ri ba thabang ai di center da sukai tai na ring ti India na tungana chongtho lai pu ti da sini India ji kai no ka union state state me pul India wari bo Mizoram Manipur Nagaland adi Jammu and Kashmir Maharashtra UP Bihar je pul India oine adu da khara lit taw na chatpa kanghu lit taw India na tungana lai pu ti India na swai de Manipur lai bunti da Manipur is part of India ni full present ni January 21 hayeng dagi ni state khut sayeng phang do 1972 jagi di khoi di India gi direct part oire mamang gi sahi khara du di khara berale lairaga su 1972 January gi 21 1972 de khoi se union state ki India gi full fledged state oire bane akhoi na tawra misna we are the legislature ka thore law si law re bani ne aina law khara pure ko si Maharashtra da su mi bi law shong Maharashtra control organized crime e hai makoka ka khoi na samna ngang like tai organized crime gi wari ngak tani tawsi drug ki adagi di arm trade ki si ma'am si all are part of organized crime akoi sida aduga adumba law semagi wakhal lei poti moi da kari law bu semi gi akoi legislature na karim semdi khara semi du adum bakhin sembi wane semaning ba law du dinga sipu da semdri akoi na bole pisi maruina lambi thong sembagi nati lambi thong koilas thaba du su part ni adu akoi no doubt oji welfare state ni na lambi semna la semba aduna legislature han ma thau nati mai han ma thau di member of legislative assembly law maker ni law factory ni assembly de thok de law pai thok da kang ma pai thok do mai na assembly de law ba ka thok do ne akoi si law so ka thok ta adu gi point aseng ba remedies di assembly de thole point mi na sem ngam ga state ki law ni state na semjari ni adu Gujarat su semi Gujarat control of
terrorism and organized crime mo ina terrorism jung yausali adu ngamoi haigana law lejeri law je khoi Manipur di yam nungai bam na phabani na akhoi de unlawful activity prevention in 1967 si makhada ni terrorist ade unlawful association na section 3 makhada declare tawdoi ni terrorist na kaino da section 35 tawra schedule du semdok ka doine bako oza du hozik oza bi join zu pan bi khibada more than 6000 FIR pala lei re du masi myam je law gi matung ina taw tar gari mai justice yam thina delay ba tar gari justice delayed is justice denied akoi sum haiba nungai bani na justice delay justice denial sum haiba wani tawbu tawega di FIR du fazal lokhalaga investigation tawga charge se thangalaga kona charge semaga trial tawga dum thuna loiba yaida criminal case su sei yankai jangna bro civil da changi criminal di su kuida bani sei ani undum loiba ya bani adu maina loiba ya ni do tawdraga di loiroi hijik FIR singdu kasu kamdu move tawra maroye FIR haga magi FIR ge book to the yaw adum lera mane that is FIR in the police ki kanu the yaw lera mane adu gi du investigation tawdu investigation du di army ne tawre investigation di police ni tawdu se NI ga la tawdu mori adu su local police yaw din ngam poti local police ki role sam chaw bai tara khoi da local police ki role se mang gi mane adu no jiki akhoi di nga si book ta I still believe terrorist ne di laiko terrorist lak thokte moi bu terrorist organization lak thokte that's a different thing adu di policy ne that's a government policy adu ga moina tor ek to di terrorist ek ne ba ko si khoi khanga da bari nahan gi tribal gi area amada maya moini phu yang kai tor ga noi gi gano du khundu mailo thado kani ga taw kari village ba ireng naga adu FIR pal di yungune adu FIR pale gamnom police station adu FIR do hida copy yauri ba ko FIR si da pali je sure ai ne yang nungai ta ba kai no khule ba taw lu jibu law is enforced of the police na enforced of the karam to tawroi base FIR si mana pal section 313 329 canonical bharat nai sanita ge 324 351 arm siki section macha amaga sidi macha ji lekai khana ba mi khana ba pan do FIR ni mi pan ba ya ba section di adu khunja sing na di moi di khangja dre adu police station gi mioi sing na moi na register taw matam da admaina taw bo khunja na su hai moi village authority gi mi mana TV da ngang ba da pan bi ga do si bharat nai sanita khang da ne IPC haijare ko IPC gi makha da pan bi ro adu ga akhoi unlawful activity prevention ek ki chu pan bi yu hai moi na si terrorist ik ni mi noi pa ga no mai thado ni hatho ni haidagi di kari tiger adu ga ka mi ga su yauri mami ga jam phajari ba ko adu singdu mathak ta kaido wina section macha sigi criminal intimidation criminal trespass michi bin tawlei ji si di organized crime no pa sa organized crime so oza hojiki regarding the particular incident adu do hojik magi su de label laita ba adu myam tokraga the incident itself do not qualify to bra moi mathak crackdown to bose crackdown ha si di khoi ki kano ne khoi na crackdown na thachu lei pote da terrorist ek ni moi to se terrorist to di lotion manatar ma hidam ta leite adu ne khoi na phajaba da crackdown sum highway wani ada khoi de afspa le ba ko akhoi yam phom Chhattisgarh afspa leite Chhattisgarh afspa leite sibokta moi gi general law balance sinaraga moi si law and police law and order police law and order so over ni noi si surrender to hai warning di pdr ko surrender tau natraga na adai da dum lo selagi hai bane ba bai to ga asukpa basta region guys yam suka jani numit ka uba janti achuki mati mamgrabani nung din da jodum adu da nungmai kapi ni bachapi korban basang moi gi ki district ki special police tu ka changa Chhattisgarh tawr chu adu gi model da tawge haibra natraga na center da gi 352 lautho ko adu di external aggression ni ka haidya adu khitang lurani ko adu taw to mande ana khoi lei force dum tawbe ai akhoi na taw tabi wari ne bako ai nga sa haibado ngasai gi thoi ireng gi thoi du terrorist act ni pan biramo section 111 da di pan 13 da di pan biramo ko ngang len 111 113 111 sin organized crime laws ani sui amana general law ko general law lex generalist haibam amana lex specialist adu ozana smaina point out to we do masi amka modify to ya roidra yani adu moina tawbam changi adu court su hayang tawba yani charge semam da ta su high police su synthesize pullo su polarize awareness later banara natraga thoinki polarize oiba police personnel singna yam kan harabdi nungaite khuna do Manipur gi sida sengmadi sidi koina tatna haiba district manga se Manipur gi district manga si terrorist occupy to lai ghar ne ko yam ti kan ga jani kan ma yam kan ma te moi gi ngasai gi 2005 2008 tu lai du mi lising ani ga khara khaki wari ne ko
ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯅꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯒ ꯂꯩꯔꯕꯗ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯤ 900,000 ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯝ ꯌꯥꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯐꯥꯄꯣꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯨ ꯂꯧꯗꯣꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯂꯧꯅꯕꯅꯤꯅ ꯇꯛꯁꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯇꯛꯁꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯇꯛꯇꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯊꯣꯛꯑꯣꯏ ꯋꯤ ꯅꯤꯗ ꯇꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯇꯛꯁꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯞꯁꯄꯥ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯆꯠꯇꯤꯁꯒꯔꯗ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯑꯞꯁꯄꯥ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯑꯞꯁꯄꯥ ꯂꯩ ꯑꯞꯁꯄꯥꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 4ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯦꯛꯁꯟ 4ꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ 1958 ꯁꯦꯛꯁꯟ 4ꯁꯤꯅ ꯁꯦꯛꯁꯟ 4ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯋꯥꯔꯟ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯩ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯦꯊꯅꯤꯛ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯨ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯕꯅꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅ OC ꯑꯣꯏꯅꯤ SP ꯑꯣꯏꯅꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ nothing to do with community line ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ आर्मी है कम्युनिटी लाइन लाइ फरक ताद्रो अने सिख की आर्मी नी अने महारेजिमेंट की आर्मी नी महाराष्ट्र की नी लेदनको अमाय तौरगदी पुगाई चाइदोरे मोइददी सिगी एक्टिव सर्विस द लेबा मीसिंगददी नो कम्युनिटी नथिंग माइदी मथौ दु ड्यूटी इज द फास्ट नी माइदी अदुगी पोनिदा अदोम द चलहन मंगमदबदु अदुदी स्टेट कायरक तो जेदु कायरक दोइनी अइना खमदा अखोई असी मसी अइ खमदा 100% स्टेट गो सेंटर द काइम सोइदेदा सेंटर द काइनु ताइना दु जु गोनु अइ ताइने नाइ काइम लेतम खल सेंटर नथिंग टू डू विथ सेंटर अखोइना रांति हैदबा अखोइना अफो म्यू खंदबा अदुगा अखोइना माइ मथौ तौदबदगी थोलेबो तो सातनी हिदेन साथीबा याम थोलखिनी डबल ट्रिपल 100 टाइम्स साथीबो थोलखिनी कइनो का ngasi bokta kanam da khanadri khoi kaib MLA sina khoi kaib MP na phaminaraga akhoi kaidobo yage singa si bokta kana khanari ge ami sa da su haiba leiti prime su haiba leiti chalaga su unaraga lakpi wai ni saka semba kari khoi issue di phajal tackle tawna ba masi pochi haiba leiti ba ko ai ka very very serious ni khoi se ana masi khoina khoina casually treat taw yaroi khoi center da haidu si masi amkang takhai biro ai sa haija gi bido 5 district is under the occupation of terrorist occupy tawini moise khoi lokphokum change terrorist praja sing khoi sawati asongi suchamu lairiba de fezol lairiba chande lairiba teknokpan lairiba kangpu lairiba simple citizen common man ja khoi sawati moi di terrorist na phu sapu da labi thok so ngasi dharna tawso tawduini moi natre hatopi duini moi di laina moi gi MLA moi haiba de khoi gi MLA tara som site lagi singsi asibok da dab lang tawraga मोइना हानबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मोइना पिजरी नि मेमोरेंडम द प्राइम मिनिस्टर मोइ तरान सोइ तोरगा अदुसु नमफुद तौब ngaktaनेबको अदा इन खमदा क्वाइ फास्ट MLA सिंग जे हाना कनबिबा 10 MLAs belong to this and that इन खमदा hostage they are keeping hostage by the terrorists ni masiana kanbam chang si haibum changeba khoigi music sina center this is a situation sir haraka oh asudi yamna grave situation ni khoi satharage na taw yaiba taw ge article 355 lai dina ko union ki duty ni state government cannot be carried out according with provision constitution mafam arm external aggression amasung intelligence disturbance lairagadi yauri haibani da no oza mu laksege thank you so much matam se kidan kan tension banina oza kangli pala mu laksege oza hoji civil society mayamna adagi akoi leaders mayamna dum dialogue tawji akoi loimak chikna nungsi chana leiminasi haibagi kholau se dum lakli adu bos maina violence ki threat lakpase is dum khang wajing amak tabadagi civilian singnadi adum akhoi je aki bagi wari je high lei reba aduga leaders sinadi peace ki matang wari saji sneba adu ozada lakningi ba wahangna dialogue su taw haidi trust deficit lei base masi ma build taw hai ba targadi dialogue su tangai fadabra ozana su takpiri the MLAs adagi mogi kano civilian singdi they are mogi under the threat of the hojiki armed singi moina tho hara thokpa main toni haibani na civilian sing dugi trust to lona bai damakta moiga di dialogue to moiga di wari sana basi tangai fadabra or just kano khulai paiba sing gi mathakte action loraga manipur peace te dare dum lakadoribra khoigi manipur da thoiba political event mayam jingja masi malem gi tunga tunga pham jing ji da thokhiba incident mayam ga dum iman manaba leiriba fibam jidai da thofam thokpa sang du dai da dum thohalakpa ngatane na dumaina lowe yaibako dialogue har kan da natraga negotiation har kan da koina yengbe ari si malem gi lebak sing ji da kamai tawgi ge su dum yengbe yaiba saina gi keno da mogi chongking negotiation ga ina legi ko mauga mogi komintanga taunagi ba adu dai da
yam fazaba kaino ma yawe madugi observation da yam fazaba kamai haige da mutual mistrust hai ko mutual mistrust ani makna amana ani maksa sukta thajana da bida dum dialogue tong gi gi mutual mistrust ki issue le gi ba ada lenin na mana hairam bada akoi gi dialogue se yamna highly pragmatic hoi gi dong ne duga masi ideological pessimism kaino na oi roi dong ni ga na mana yam phaja phaja thum me ba ko ado sigi leiriba mayam jing si manipur gi context akoi kamai yeng doi no haib gi wafam ne ba aduna leiriba theory mayam leiriba thokiba event mayam jing je yeng kan da akoi na yamna lamna chathu droga so khoi ni yeng ba ya ba je ngai khoi gi paung bi join so haibi gi ba Nagaland gi issue si dum example am yeng ba ya ko late 60s tagina 70 box sidai da military India gi magi keno togriba keno si crackdown si angakpa makhal gi keno mane haitare mase akoina se lan nei narakpa matam da lan je akoina makhal ahum thongno lei low intensity conflict ai ba mu ko LIC ai ba ma di conventional war lebak am go songno ba lan adegi di third akoi gi world war ko malem pum bagi thaki lal makhal hum le ba akoi shida tawriba Nagaland da tawriba Mizoram da tawri sing si magi low intensity conflict sigi magi strategy sigi makha da chatharak ba magi poram ngakta ne haitare aduna 1960 late 60s tagi na 70 bo da Nagaland da hundreds of villages relocate tawel namdra force relocation hai ko namdra le khujing je hongal leba aduga masigi Nagaland gi portion je loir na Mizoram gi 1967 to 70 swagi areas je sidai da di mu masigi force relocation je amuk yam sathi rake da masagi LIC du dai da yauba magi part am yauri madu kai haige da akoi gi strategic village plan na yawe low intensity conflict se fazna nei ne rakan da masidai da kai haige da strategic village plan na adu Mizoram da di India gi strategy da kari hage da moina group village system na ko rural gi 80% population je rural area gi 80% population je concentration camp da thamme tongan ba concentration phase mari gi camp da thamme ba card pai halaga thammi hojikte adhar le redna matam du leitamni na army full da army deploy to rakan jidai da मियाम से ग्रुप फाजल लगा थमेबा सांग न थमे चाहि उमरी सांग न थमेबा मसिगी सिस्टम जिदै दा बॉम्बिंग तौबा केदोबा मैम जिंग जिदै दा तोंगान बा ह्यूमन राइट की लेंस तगी मदु यानिंग दबा मैम म थोलेबा को यानिंग दबा मैम थोलो पस नंबर मर कांदा इंडिया दा मदुगी याम फजदबा मसकम लेहिबा अदुना अखोय मणिपुर गी कॉन्टेक्स्ट यंगजे हरगदी अतोपा constitution अदुदा अखोय नाकंद थमगिजेबा low intensity conflict सिगी मागी केनोस दगी यंगबिरोबा मणिपुर से इंडिया दा तिंद्रिंगै 1949 दा तिंदोइनी इंडिया दा तिंद्रिंगै दगी लमयान बे हिजम बिराबो ना माना लेरिंगै मतम दुदैदा मणिपुर से थुगाइरनी ना मणिपुर से डिस्ट्रिक्ट अमगी थाकता थमनी अदुगा पूर्वांचल प्रदेश को वम सेमने ना मदुदगी मणिपुर थुगाइना नबगी लांजे होरख्रेबा 1949 da khoi je Manipur je India ge saruk am oire adu mutung da khoi je part C state ta dignity am bo thambi da bida akhoi je nampoi poi gre na lobe ai sidagi lakpa matam da ngasai gi ngasai anchor na so hangbi gi bido India gi system jidai da sing gi jidai da kamai le no hai bi gi ma mase akhoi gi 1971 da 47 amendment or the Indian constitution gi madudai da करी हाइगे द 371 सी जे सिदै द मणिपुर गी लैरिबा ngasiगी मसक से सिगी चौराकपा कैनोम लैग्रे हाइतारे ngasai एंकर न हंगबिरिबगी पखुम जे आर्टिकल 371 सी सिदै द डिफाइन तोरगांदा मागी यूनियन गी एजुकेशन जे कदवाइ द तौबो ngami ngamde प्रेसिडेंट हिल्स एरिया गी सी मयाम अम लैग्रे हयेंग ngasai खोइगी कैनोना ओजा प्रमाणदना हाइबिगी द हयेंगी 21 कैनो सेप्ट अखोई जनवरी से स्टेट रूट फंगद्री नेबा को
1972 की statehood फंगद्रिंगै की चाही ममांगदा इंडिया ना फसना डिजाइन तौबिरगा थंबिरमेबा अदुना लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की फिबम दगी येंगागदी ngasi मैतै से ह्यूमन राइट ngसागी मिजोराम दा तौमतम ददी ह्यूमन राइट वायलेशन के चौबा इंडिया दा मसक थिबम लेगेबा अदुबु ngasi मैतै से कंसंट्रेशन कैंप चौबम द लेरिबा तंपाक दगी हेतोक यादबिदा हेंतोक के हारगा जुनंग आधार उलेरगा एयरपोर्ट तगी नंग फ्लाइट चटपम चंगीबा को लोइनमक विजिबल ओइरिबा सिगी लेरिबा होल मागी सिस्टम से नैनदरा क्रैकडाउन तौरी से कनादन तौरीनो से खंगदना अकोई मसिदैदा नैना लेरगदी को मणिपुर द सोल्यूशन से कैसु परओएब अदु इतारदि करी तौरदि सोल्यूशन प्रोम द चकली आई हाइजगे दुनी अकोई हौजिक लेरिबा मणिपुर की फिबम से लान मखल हम लई लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हाइबमा कन्वेंशनल वार हाइबमा वर्ल्ड वार हाइबमा ngasi तौरई से लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट सिगी नमधननबा मिजोराम द लालोशन गिबदौना नागालैंड द लालोशन गिबदौना मणिपुर दजु लालोइननबा अदुगुम मखल की क्रैकडाउन अमनेबा सिगी क्रैकडाउन से कनागी मथक्तनो से मणिपुर की लेबा मियाम इंटेलेक्चुअल मैम मदु हेन येंग कांदने मदुगी सोल्यूशन तो सोइदन लाकनेबा अदुना ngасai thambigi bada state ki machinery मैम state ki leaders मैम जिगी मागी irresponsible ओइबा मैम सिंग मदु मैम सिंग तो लोइनमक अचुम्बा लोइनमक याउदब नतेबा तौदबु हौजिक लाइबा फिबम जिदैदा अखोइना सेखुदमइना डायलॉग हाय डायलॉग से कनागा तौदिनो खुलाई पाइबा सिंगा तौदेरा सिविलियन का तौदेरा एमएलए सिंगा तौदेरा मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कैनोदी कोई कुकी मिलिटेंट सिंग दी इंडिया का ऑलरेडी सू द डायलॉग तौर लेरिब कनागनो डायलॉग तौदी से अदुना मसी अकोई मैतै से कंसंट्रेशन कैंप अमदा मिजोराम द थमगी दौना नागालैंड दा ngसागी फोर्स रिलोकेट तौगिबा विलेज हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस अकोई की विलेजर्स नते को विलेजेस ने को विलेज से चानी की मथक रिलोकेट तौगिब अदुगुमगे सिस्टम दुदै द चथरइबा लालोंग से मसी खंगदना अकोई थबक तौबा अदुगा खोंग थांबा यामना लुगने ना आइडिया माइन थमजनी हाइतारे ओजा ओजा लोइसनद्रंगाय लालोंग अमने अदुगा अखोय जे यामना अखोय खोंथांग जे याम सेक्शन लौगदबनी हारबनीना अखोयना थेंगनरिबा जे ngam कनो मद थेंगनरिब्रा आइना समलपना हाइजग्रे को 1948 तगी मणिपुर जे थुगाइननब सिलक्रे मदु कुकी नतेको नागाना नतेको मैम सिलक्रे अदु मतुंग द नागा होस्टल गे ngसाइ हाइबिग्रे तोंगान तोंगान बा मतम दुद इराबो न चलगा माउद ए अखोय मैम पुनमिन नगदबनी गाइना हाइरोबगी तोंगान तोंगान मैम लेग्रे मोय अदुगी लीडर दुना एमएलए ओइना 19 क्या दनो 49 द वोट कारखिबगी वारी सु लेग्रे हाइता 48 ता अदुना मणिपुर थुगाइनिंग सी कनागी इंटरेस्ट नो सी अकोई ऑब्जर्व तो बम चंगेबा नसागी अकोई सी थेंखाम के रखता मणिपुर से थेंखाम के रखता थुगाइना नबा हाथ नबा तोंगान तोंगान ब कांगोल मैम सिंग्रे ngasibo अकोई लेंगदना अकोई की मणिपुर की सक्तम जे कलगा लाई मखाता नसु कलगा लाकनी अकोई न दु माइ पाकनी हाइतारे को तौबुदबु ngasi gi leriba laiba poti ngasagi moina low intensity conflict gi matungina LIC gi magi leriba strategy gi dugi matungina chathariba crackdown se manipur gi yanglen saru oriba furup amagi mathakta sathara kanda sigi furup sina toigiba numita manipur gi leriba magi saktam punamak to kaigadabnina madudaida mogi thangam toba khongthang duneba aduna ne aina ngasai jai jagi bido मालेम की तोंगान तोंगान बद थोकेब पॉलिटिकल इवेंट मैम जिंगदुगा मानना मणिपुर दजु सब मानना थोलकपनेबा मसी अखोइना हेक होबुदगी अखोइ खंगना खोंग थांगागा सुलाई अदुगा मतुंग दजु दुम थांगबम थोए हाइ तारेको अदुना मसीगी पॉलिटिकल इवेंट मैम जिंग जे अखोइ कमाइना फेस तौबुदगी एसा या मेक सिंग खंगबम चंगी हाइ तारे थैंक यू ओजा